bago na ko na ni Udtoy, hapon na, lami kay kape ba og na iniabot. Oh, tayo pa, ito ni interview ni, nato. Mani nagadas kape. Ito yung mga Ay, may hapon. Ako dahil si Jay. ya, unsa man imong gida ba? White brew. Coffee freak. Coffee freak ba? Ikaw din si Jay, the coffee freak? Yes. Yes, so unsa man yung coffee freak? Alin, unsa may mga produkto sa coffee freak ba? For now, we only have white brew. Gani, white brew. So, this is white cold brew. white cold brew. Coffee. Siya. So ngano na hunaan man nimo maghimo-himog mga ingana na kape ba? Actually, na-inspired ko sa akong mga friends. So di gyud ka barista ba? I was a barista before. Okay, binakog kuan ba nagtanaw-tanaw ra kag YouTube ba din nimo ning gihimo ba? So hilig gyud kag kape na di ay nagtrabaho gyud ka sa kape. Oh. So unsa may nakalahis imong white brew ba? Actually, I could tell na mo-outstand jud akong white brew since very creamy siya, and then balance sa dayang taste, dira ka siya sweet. Pakita diri. Dira ka sweet, dira pud kayo siya imong nga daghan ang iyang So kape. imo ning timpla gud ha kanang mao gyud imong ganahan sa kape ha. So mana so unsa ang pag-order nila coffee freak ba? So pwede naman mo direct message through IG and Facebook. Oh, so mana coffee freak. Oh, pakita lang coffee freak kana din coffee freak. Ya mao na. So by the way, coffee freak among giname kay since kabalo man jud ta nga ang coffee is one of the most consumed beverage sa world, and then daghan kayong addict og kape, daghan kayong moinom og kape bisag unsa-unsa na mga rason, so that's why we're naming it Coffee Freak. Oh, mana order na mo ya tagpila gyud na. 100 pesos siya for 250 ml, and then free delivery within Cebu City lang ta. Minimum order of 3 bottles. Alright, so sige mo hotdog ba? Okay. So para ma-meet niyo yung coffee freak kung na-crush mo ni kuan ba? Pero di bitaw sige, cold brew white ra gyud ang naan ninyo. Okay, Soon so kay keep posted lang kay we'll be launching new flavors. so wala guys. Thank you so much pagbisita bay ha. Guys, ako na ning dawaton. Asong to kong dawaton para inabit ako na ning perfect gud kaya ako na ning tilawan kung lami ba gyud and creamy ba gyud, balance ba gyud kaya unsa pa yang panabi. Pero yes guys. So ay kalimot coffee freak. Yes guys. Thank you. Bye. Pag-ulan ta nag-lunch. Pag ang perfect na to ron ikuyog for after lunch nindot na ron kape bay. And the good thing is natay coffee freak white cold brew coffee. Nas like cold brew coffee gipadaron sa ni coffee freak. Na mao na finally ato ng tilawan, di ba? Pero partneran sa nato siya sopas. Actually, nindot sa may Paris ang kape, di ba? Ako karon na ako ay Paris is from bus stop. We have bus stop here. And we're gonna have kaning sopas, di ba? Kaning sopas patatas. So, patatas sopas, we call it cookies or more. So, mana ako ipares sa akong kape. Shake ang cold white brew. Shake. Shake din mo. So, mana kasi we're coffee freaks. So, mana abrihan na nato nya imnon. So, mana abri na. Humot. Suabe ba? Wow, suabe kay bay. Murag creamy dito kay siya. Sakto rin ang katamis. Yan, malasahan diba nimo gihapon ang kape. And I like na kuana. Sakto gitong giingon. Ay balance of sweetness, creaminess, and of course, nagyapoy ka ng coffee flavor. Okay, lisod ka ng coffee na wala coffee flavor na maranan lang kuan ba? Puro na lang creaminess, mura na kanina mo gatas or milk tea. Kapag isang panginanin. Maganda. But okay, we enjoyed it. Coffee Freak, this is 100 pesos. Free delivery within Cebu City. And
To order money, Coffee Freak Cebu on Instagram or on Facebook. Mana ha? Kalimte. Mana. So far so good. I really like the coffee. Sakto rin ng 250 ml. Good one. Let's see kung naging epekto na dito katug. Pero, yeah. Nalingaw ko sa kong post-lunch coffee. Thank you so much for joining me. Oh, by the way, kung katuloy akong patatas, kipalito sa bus stop. Bus stop diha sa Carmen. Luyang Carmen. Unahan na nagamay sa na iskina sa Cebu Safari Adventure. Mana. Pero, na sila yung mga galletas, huevos, utap, rosquillos, o mga pan diha sa bus stop. So mahunong yun ang baso diha normally kung padung kag north. Cool sa dito. Pero mana, let's go back. Thank you so much for watching. Let's continue, supporting our online seller like pareho ni sa Coffee Freak. Yeah. Tinabangay lang ta. If you don't, for example, di kaganahan mo palit niya, but if you know people na hilig og kape, why not? Kuha na. So, i-share ilang content, i-like ng page, share to your friends, para magtinabangay yun ta, diba? Kita-kita lang good. And mana, thank you so much for watching. Og see you na sad. Oh, thank you so much for support by the way. Kung pa mo ka subscribe na. And see you na sad sa sunod ng mga food adventures, mga laag, og food reviews. Bye guys!